Assalamualaikum. I'm your little friend Fatima. Today is Surah Rahman. It's a beautiful surah in the Holy Quran. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wash-shajaru yasjudan. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wal fiha fakihatu wan najmu zatul a'man.